Teng tep gol Ronaldo nagam tak Al Nassr kum taru mentak Al Hilal katam satang sipon yak Al Nassr. Hakbak Al Nassr mentak lawan biang kerdan kabaar hakam bijikan pon. San pulai pon ke Al Hilal, san puar pon ke Al Nassr. Hadin ba Ronaldo uklem bi meran syu nagam tak Al Nassr haki laisin nyelekai. Hakaba Ronaldo klemi medan nagam tak Al Nassr hak jilekai ke Saudi Pro League Persia Al Riyadh nang tak Persia Al Ittihad. Bat Ronaldo klemi medan hak jilekai ke Asian Champion League 2 nagam tak Al Nassr. Hendreh nekemit lambi medan biang nagam tak Al Nassr hak jilekai hak Saudi Pro League Persia Al Fateh. Hakaba ke Al Nassr klapen limno ek Al Fateh ta aran not gol. Hakaba Ronaldo lop teng tep gol nagam tak Al Nassr. Namar day haka menit keba katpra ba Ronaldo la yoban tep gol nagam tak Al Nassr ya kabala assist da Sadio Mane. Bat ya gol keba ar haka menit keba nyibu pra la yoban tep da uyaya ya kabala assist da Kingsley Coman. Kum taruk Al Nassr klapen limno ke Al Fateh da ar not gol. Hakaba mentah haka mejikan poinnya ke Saudi Pro League ke Al Hilal katam satang sipon ya ke Al Nassr. Bad lingba kene ke sikol ke ba Ronaldo la yo ne kamit kum taru karir ke jeng u la poi sika kendai spa andripu arkol kwa dang duna satang live prakol ban po sika thong kasih jarkol. Kum taru ke jingale ke Saudi Pro League pan yo khore ke champion kaladu mentak yom kolong pit nat bahan nama ke jinge jan poin hapleng ke Al Hilal ke Al Nassr bat ke Al Ali. Kum taru ke Al Nassr mentak rang don jengkermen banyak keni ya ke Al Hilal ya ke champion ban yo khur trofi ha ke Saudi Pro League. Bar ke jengkermen jong ke Al Nassr kampat du setia du mentah namar ke Al Hilal kerang tam tang sipon ya ke Al Nassr. Lada bakla tiak ke Al Hilal ya ke kedan ke Baningkong en sayo bat knino sendon dak Al Nassr. Kabade ke jingkermen bakal jing up pelenti ke bala slam jong Ronaldo. Banjo ra ya ke trofi hak Saudi Pro League ke tungen sepet hak jilekai ke Bandangwan. Ke Al Nassr ke sekendu Persia ya ke Al Hazm hak ar tarik mentau pne Februari hak por kat asteng menstep. Kadbak Al Hilal kan ya kendu Persia ya ke Al Ittihad. Kublai Shibun.